za Mohiku. Mohika tu pored Marka Pašalića-Erlića uspio baciti, šansa je za Kolumbiju i gol je. Druga minuta, povela je Kolumbija, to je John Arias. Erupcija oduševljenja njihovih navijača, nismo uspjeli tamo zaustaviti taj nalet Kolumbije po lijevoj strani. Uspjeli su baciti u sredinu i onda se snašao Arias. Vidjeli ste lice Zlatka Dalića, ali i Ivana Perišića. Loš početak Hrvatske. Ovdje su trebali jednostavno zaustaviti Mohiku. Uspio je ubaciti kraj dvojice naših i onda ostavljena lopta, čini se, od strane Suareza petom i na kraju je to dirao Perišić, ali pripisat će se taj gol sigurno Johnu Ariasu. Kolumbija vodi, četvrti pogodak za reprezentaciju. Tu je na domaćem terenu, naravno, Marko Pašalić, član Orlanda. Ovo je prilika i gol! Kakav gol Hrvatske, 1-1 u 6. minuti. Je li to Luka Vušković? Nismo ni mi imali sreće kod tog njihovog pogotka, odbilo se malo od Perišića, a sada čini se Luka Vušković, strijelac. To bi vjerojatno obranio Vargas, vidjet ćemo još jednom, ali od bloka lopta otišla, potpuno promijenila smjer. Tako je, Vušković je pucao, pogodio Lukumija, čini mi se, i onda otišlo od vratnice u mrežu. Prvijenac Luke Vuškovića i to neobičan prvijenac. Ovo je dobar ubačaj i to je gol, 2-1. Igor Matanović je strijelac. Ovo je bio taj period koji pripada nama s 2 pokušaja u 2 minute. Korner i onda gol Matanovića. Drugi Hrvatske večeras za preokret, drugi Matanovića u dresu vatrenih. Sjajan ubačaj Marka Pašalića, loša reakcija, loša procjena. Ostao je prekratak Camilo Vargas i dočekao taj poklon na drugoj vratnici. Matanović tamo kraj